Kua mana he rāhui ki runga I te kohi kōura I Pārengarenga rāno I te Tai Tokerau ki te moana o Hauraki. Ko te whakaritenga hō mo te toenga o te rohe moana nei, kia rua kōura anake ki ia tangata. Tērā hoki te whakaritenga mo te katoa o te motu whānui, kia toru anake ngā pāwharu ki ia tangata. Ko te whāinga ia mā te pēnei ka mate anō ngā kina o tira ka hoki mai anō te kaha o te tipu o te rimurimu me te karengo hei kāinga mo te kōura. Kei te tautoko ngā iwi o te Pārengarenga I te rāhui nei, ko tahi anake tō rātou mā harahara, ara mā wai e prihimana anei rā te pūrongo I te kūrapa. He iwi ahu moana te iwi o Te Aupōuri, ngā uri a te amo ngāriki, te pau o Pārengarenga. Ai e tautoko ana I te whakaro kia rāhui tia, te kōura I te taha marangai. Mohi ona tāua, tata kore koe kite I te kōura I te taha marangai. Ko toko ake ngā pātai, he aha hoki ngā rauemi, hei aro matawai, hei haka haere tika I tēnei rohe whānui. So if I think about this from Hauraki all the way up to Pārenga, there's a lot of divers in that area. Now where they're going to dive? They'll be right on our back doorstep. We're the most northernest boundary to the crayfish. It's how do we stop all these people now? Ko te nuinga o te hunga e aki ana me rāhui ko ngā kōura, ko ngā hapupu anō. Engari, ko te tikanga kei ngā marae, ko taku kupu ki a rātou, ka ora wātu e nei kōura e tukua kia rukuruku hia, kia tikina, waiho kia hoki mai. Ki te kite te hāpori whānui I o tātou marae, hama ni te kōura whero, nui te raru ka putu mai, ka utaina ki runga I nā marae. E tupu hoki ana te āwangawanga, kei pēhi kino ngā wāhi I tuatu o te takiwā, ko rāhui tia. Yeah, we've been doing that all our lives, and we manage it, and it's up to now, it's still good. You know, on one side we'll have a 5-year rest, that's good. But it's the other areas now that are going to get hammered, so we'll have to maybe get some resources. We have to do it ourselves, I guess. There's only 2 MAF rangers up in this area from the Hokianga North. Yeah, I don't know how we're going to do that. Mā ngā tau eri mai e tū mai nei ka kitea, me nā ka ora anō te tini a Tangaroa, arā ngā kōura whiro, me ngā kōura pāwharu. Ko te hi lawe nui I roto o te iwi o Te Aupōuri tēnei wā, ki te kore, e āhei te kohi kōura I te taha marangai, kōhia haere ai te tangata. E mohi ana tāua, ko konei ko te tuauru. Joe Bristow, Te Kūkupa. Mo taku he te iwi nā Te Kūkupa, tērā pūrongo whakahirahira.